sebagai panitia Pilkades Babanuade sebelum terpilih calon kepala desa, enami fatuna kemawa visi misi ya uga wasila buhaga. Fatuna hadiah visi misi. Oh, ya udah nyoma ba. Bang, perkenal ke. So ha uga ngawala visi misi sara uwa. Tak bangu kena kolam ikan lele Babanuade. Tak oya ikan lele. Ena fefu idano Babanua badesa. Fefu nasinya ikan lele. He epe banomo durung dan fefu dia idano bajingan nomo so ikan lele. Na fefu idana so ikan lele hadiah tabat. Ha? He bisa mengira-ngira dah. Pokoknya ada visi misi guna to bali do kepala desa. Lau. Na si mana visi misi mo ena adanya masyarakat Jamili na cocoir. Ya uga ba Osidro, he bisa visi misi uga. Oh ya udah nyoma ba. Visi misi guna to bali do kepala desa luar biasa. No hoga ususum na. Ena usuk na jual na desa ha. Fedorong sara ua tatana kedarigi. Kedua, tatana keda bulu gobi ya babi. Dan ketelu tatana keda sayur. Le susah dah. Tajilo-jilo imano tu noa. Tubuh ya dah usai lehe motewe mulu. Ada manfaatnya bagi masyarakat. Manfaatnya bagi masyarakat. Ha? So gebabi kira lesi bu ira sebo beli bulu gobi. Lela oli rigi gebabi, so rigi. Lela oli sayur. Tinggal halal mana saya babenua. Ha? Efada bersih lingkungan. Le tubuh dru balik lingkungan saya. Fefu lingkungan to bali rigi. To bali obat. Abu so fefu kada babi. Nano oya babi. Tak ama babi. To bali kefe ya saya. Tak oli motoda hatu fe meremere ke da saya. Tak julu-julu mana ke da kabu saya no tub. Na fefu desa de baka to bali na ke babi. Ha? Hadir na hada. Udah dah. Ya uga Naruto. Dia gihama. Ena si bagabe. Na to bali do kepala desa Babanuade. Visi misi gosok teluhan. Sarawa fefu masyarakat desa da kalau mau korekai. Artinya namawa dia fefu warga mau korekai. Jadi le pengangguran. Soal halu. Kedua, warga mamawa idano cendol. Artinya namuluku so lalalu masyarakat. Hemotewe muluku so lalalu. Dan yang terakhir nia harus terlaksanakan. Gaji paling penting. Mogale ianias. Enak masyarakat lah. Sehat-sehat namun lagi ya. Masyarakat dah sehat-sehat nanola lagi.